Šta ako vam kažem da postoji jedan jedini dan u godini kada obično poljsko cveće postaje moćnije od bilo kakve amajlije, kada voda iz reke leči telo i dušu, a jedan jednostavan venčić ispred vaših vrata može da čuva ceo dom od nesreće, bolesti i zlih sila punih 365 dana. Sutra je Ivandan, 7. jul. I ono što budete radili u zoru može da presudi kako će vam izgledati naredna godina. Ali nećemo vam otkriti sve, jer postoji jedan detalj koji većina ljudi preskoči, a upravo on nosi najveću tajnu. Zato ostanite do kraja, jer ono što sledi može da vam promeni perspektivu ovom prazniku za uvek. Da li ste znali da se rođenje Svetog Jovana Krstitelja slavi tačno pola godine pre Hristovog? I da, baš zato što nosi ime preteča. Ali ono što je još fascinantnije jeste da naši stari nisu slučajno birali baš ove obrede. Iza svakog, pa i onog naizgled najobičnijeg, poput jutarnjeg čaja, krije se 1000 dugogodišnja mudrost koja je preživela vekove. Mi vam donosimo kompletan vodič kroz sve tajne Ivandana, bez izostavljanja jednog zabeleženog običaja, uz dodatna otkrića o tome zašto su baš ove biljke, baš ova jutarnja rosa i baš ovaj venac toliko posebni. Spremite se, jer ovo nije običan članak. Ovo je putovanje u srce slovenske duhovnosti i pravoslavne tradicije, isprepletane u jedinstve mozaik koji danas u vremenu interneta i brzine ima moć da nas zaustavi i podsjeti na ono što je suštinsko. I odmah na početku postavit ću vam pitanje koje će vas naterati da razmislite. Da li ste vi ikada ispleli ivandanski venčić? Znate li koje su to tačno biljke koje moraju da budu u njemu i šta se dešava ako zaboravite jednu od njih? Pišite nam u komentarima ispod videa, jer verujemo da će se ovdje naći i oni koji su ove običaje nasledili od baka, ali i oni koji ih prvi put čuju. A sada zaronimo u svaki detalj. Srpska pravoslavna crkva svake godine proslavlja Ivandan, koji je u narodu poznat i kao Jovan Preteča. Ovo nije bilo koji praznik, spada u red 12 najvećih praznika u toku godine, takozvanih velikih gospodnjih praznika, koji su posvećeni Isusu Hristu i Bogorodici, ali i nekim od najvažnijih svetitelja. A zašto baš Jovan? Zato što je on tačka spajanja Starog i Novog Zaveta, posljednji prorok koji je najavio dolazak Mesije i prvi koji ga je krstio u vodama Jordana. Njegovo rođenje je bilo čudo, jer su mu roditelji sveštenih Zaharija i njegova supruga Jelisaveta bili u poznim godinama i do tada nisu imali dece. Sam arhanđel Gavrilo javio se Zahariju u hramu i doneo mu radosnu vest, ali on sumnjao. Pa ga je arhanđel kaznio nemoću sve do trenutka kada je detetu dato ime Jovan. Svi ovi detalji iz Evanđelja po Luki su temelj naše vere, ali su vremenom dobili svoj narodni obredni sloj. Uspostavljanje ovog praznika datira iz 4. veka, kada je hrišćanska crkva želela da jasno odvoji i proslavi lik Jovana Krstitelja, koji je po rečima samog Isusa veći od svih rođenih od žena. Ali za naš narod Ivandan je mnogo više od crkvenog praznika. To je dan kada se nebo i zemlja spajaju, kada svaka travka dobija isceljiteljsku snagu, a voda postaje napitak besmrtnosti. Zato su običaji koji se vezuju na ovaj dan tako precizni i strogi. Veruje se da na današnji dan, tačnije sutra ujutru, treba da se probudimo pre zore, ne bilo kada, već dok je mrak još, dok se sunce tek sprema da pomoli svoj prvi zrak. Ovo pravilo nosi naziv prevariti sunce i ono je ključno za ceo tok godine.
Naši preci su smatrali da onaj ko uspe da ustane pre sunca na Ivandan, taj će tokom cele godine stizati na sve obaveze, sve sastanke i sve važne događaje na vreme. Zaostajanje ili nemarnost u ovom činu donela bi po verovanju usporenost i neorganizovanost za narednih 12 meseci. Možete li zamisliti koliko su pažljivo naši preci planirali svoje jutro? Dan je počinjao još dok su zvezde bile na nebu, a cela porodica bi se spremala za obrede. Odmah po ustajanju, pre nego što se išta pojede ili popije, prvi korak je bio odlazak do obližnje reke, potoka ili izvora. Ali ne radi se o običnom umivanju. Verovalo se da voda na Ivandan, baš u to rano svanuće, dobija neku posebnu, gotovo magijsku moć. Sposobnost da očisti ne samo telo od umora i nečistoće, već i dušu od greha, tuge i briga. Naši stari su birali reku u kojoj nije uticala ljudska ruka. Najbolje izvor ili planinska voda. Što je voda hladnija, to je bolje, jer se verovalo da hladnoća skida sve loše energije. Neki su ovaj ritual obavljali uveče uoči Ivandana 6. jula, dok bi drugi obavljali tek sutradan čim bi svanulo, okupali se do pojasa. U pojedinim krajevima žene su nosile kući flašice sa tom vodom i čuvale je tokom cele godine kao lek protiv bolesti. Zanimljiva je spekulacija zašto baš voda. Poznato je da je Jovan Krstitelj krstio u vodi i da je voda simbol pročišćavanja. Da se taj simbolizam direktno preslikava na ovaj običaj, ali ima i dublji, stari, prehrišćanski sloj. Reči su za Slovene predstavljale granicu između svetova, a kupanje u njoj bio je način da se očisti od zlih duhova koji su vrebali u prelaznim periodima godine. Iako crkva to ne naglašava, narod je prepoznao tu snagu i udružio je sa hrišćanskim praznikom. Nakon kupanja sledi ono što je mnogima omiljeni deo, ispijanje čaja od kantariona. Kantarion, ili kako ga još zovu trava Svetog Jovana, ivansko cveće ili čak i đavolja trava, zbog toga što se đavo plaši. Osnovna je biljka ovog praznika. Naši stari su verovali da ako na Ivandan popijete čaj od ove biljke, cijelom godinom nećete osjetiti tegobe, bit ćete zdravi poput drena. Kantarion je odavno poznat u narodnoj medicini kao antidepresiv, sredstvo za smirenje, za lečenje rana, želuca, pa čak i kašlja. Njegovo žuto cveće, koje kada se protrlja prstima, pusti crvenkast sok, simbolizuje krv Svetog Jovana, pa je zato i dobio epitet Ivanska krv. Zanimljivo je da se čaj pravi isključivo od vršnih delova biljke, koji su ubrani u zoru, pre nego što sunce osuši rosu. Upravo ta rosa koja se na Ivandan smatra svetom, dodatno obogaćuje napitak. Tako, ako ste mislili da je običan čaj, varate se. Ovo je eliksir koji prema predanju čuva vitalnost i čistinu duha. Postoji i verovanje da ko na Ivandan ne popije čaj od kantariona, taj će biti sklon bolestima i malaksalosti. Zato ne čudi što se u mnogim domovima i danas, sutra ujutru, može osjetiti miris ove biljke. Treći stup ivandanskih obreda je odlazak u crkvu. Pošto je ovo veliki praznik, podrazumeva se da se ide na liturgiju. Običaj je da se ponesu sveće koje se pale i zažive i za pokojnike. A naravno izgovara se molitva Svetom Jovanu Krstitelju. Traži se zdravlje, napredak u poslu, mir u porodici i blagostanje. Naročito se mole žene koje žele da zatrudne. Jer je Jovan bio dete molitve i dar od Boga, pa mnogi veruju da se preko njegovog zagovora može izmoliti potomstvo. Poseban akcenat se stavlja na to da se sveće moraju kupiti u crkvi, a ne doneti od kuće, i da se pale sa desno na levo, što je jedan od onih običaja koji danas okuplja mnoge vernike, bez obzira na to koliko su moderni.
Ali ono što Ivandan čini prepoznatljivim i vizualno najupečatljivim jeste običaj pletenja venaca od ivanskog cveća. Ovo je bez sumnje cetralni ritual o kom se najviše govori. Ivandanski venčić ili kako ga još zovu ivanski venac pravi se od 9 različitih biljaka, mada neki izvori kažu da ih mora biti 7 ili 12. Ali ono što se svi slažu je da kantarion u njemu mora da dominira. On je glavni zaštitnik, glavna magijska moć. Pored njega obavezno idu vratić, bosiok, ruzmarin, hajdučka trava i pelin. U pojedinim krajevima stavlja se žito klasje, pa čak i grančice vrbe. Devojke koje žele da se udaju u roku od godinu dana, obavezno su u venac utkivali crvenu ružu, kao simbol ljubavi i strasti. Pletenje venaca je bio ženski posao, ritual koji se obavlja u tišini ili uz tiho pevanje, nikako u svađu ili psovku, jer bi se tako izgubila moć. Kada se venac isplete, on se kači na ulazna vrata kuće, iznad kapije ili na prozor, najčešće s polja. Kako bi svi zli duhovi, bolesti i uroci odbili se još pre nego što uđu u dom. Verovalo se da kuća nikada ne sme da bude bez ivandanskog venčića, što govori o njegovoj esencijalnoj važnosti. Venčić simbolizuje sunce, krug života beskonačnosti, a njegovo mesto na pragu je granica između zaštićenog i opasnog sveta. Ali tu stoji naredni godinu dana, sve do sljedećeg Ivandana. A šta se radi sa starim venčićem? Evo gdje dolazi do jednog potencijalnog opasnog ali oslobađajućeg rituala. Stari venac koji je ceo dan čuvao kuću ne sme se baciti u smeće. To bi bila uvreda za sve svete sile. Njega treba spaliti na vatri ili pustiti da ode niz reku. Spaljivanje simbolizuje vraćanje energije prirodi, a puštanje niz vodu znači da sve nedaće i zlo koje je venac upio tokom godine odlaze za uvek, daleko od domaćinstva. Zato se na Ivandan pale i lile, odnosno alalije. Uoči praznika 6. jula, velike vatre na kojima se često bacaju i stari venčići, zajedno sa granjem i otpacima, kako bi se sav prošlogodišnji teret pročistio. Ove vatre imaju dvostruku ulogu, one teraju zle sile, ali i daju snagu mladima. Zato su naši preci pazili da niko slučajno ne skine venac pre vremena, osim na Ivandan, kada se taj čin obavlja uz posebne molitve. U pojedinim delovima Srbije, posebno u Vojvodini, istočnoj Srbiji i područjima gdje je očuvano staro nasleđe, devojke se i današnjih dana okupljaju 7. jula u grupama, pletu vence od najlepšeg cveća i pevaju staru pesmu. Sve devojke ruže beru, vence viju. Ove reči nisu slučajne. One pozivaju na obilje, plodnost i lepotu. Veruje se da devojka koja na Ivandan dobije venac od svoje najbolje drugarice ili majke, bit će srećna u ljubavi. Također postoji običaj da se venci puštaju niz reku ili potok, pa gdje venac pristane, tamo će devojka naći svoju sudbinu. Ovo je direktna veza sa staroslovenskim običajima kupala, koji su kasnije sintezom sa hrišćanstvom pretočeni u ivandanske obrede. Ivandan je dan novog početka. Naši stari su ga doživljavali kao prekretnicu u godini, slično kao novu godinu. Zato su se trudili da na ovaj dan ne rade nikakve teške poslove, da ne psuju, ne svađaju se, ne zameraju jedni drugima. Verovalo se da ono što se na Ivandan uradi ili izgovori, to će se ponavljati cele godine. Zato je trebalo biti nasmejan, darežljiv i miran. Devojke su na ovaj dan darivale momcima ruzmarin ili venac, a mlade žene su darivale komšije čajem ili hlebom, da bi napredak trajao. U današnje vrijeme ovaj praznik je donekle potisnut u gradovima, ali na selima, posebno južnim i istočnim delovima zemlje, još uvek se održavaju velike fešte uz liturgiju
i narodni sabori. Ipak postoji sve veći broj entuzijasta, blogera i youtubera koji podsjećaju na ove običaje, pa tako i mi ovim videom želimo da vas podsjetimo da je sutra taj dan. Ne propustite priliku da makar simbolično ispletete venčić, popijete čaj i umijete se rosom. Možda se pitate da li ovo zaista funkcioniše. Nauka kaže da kantarion ima antidepresivna svojstva, da je boravak u prirodi blagotvoran, a rituali jačaju osjećaj pripadnosti i sigurnosti. I možda upravo u tome ključ. Bez obzira na veru, ovakvi običaji nas povezuju sa precima, sa porodicom, sa zemljom i donose nam unutrašnji mir, koji je najbolja zaštita od zla. Zato vas pozivamo da sutra, pre nego što jedan zrak sunca dodirne zemlju, na trenutak zastanete, zatvorite oči, duboko udahnete i zamislite kako su vaši preci tu i kako stoje iza vas. U isti mah, u istu zoru. Popijte taj čaj, vežite venac, upalite sveću. I ako verujete da to čuva od zla, bit će tako. Ako ne verujete, verujte bar u lepotu samog čina. I na kraju da rezimiramo sve što smo danas podelili, a da ne zaboravimo ni jedan pomenuti detalj. Sveti Jovan Krstitelj rođen je pola godine pre Hrista, otuda ime preteča. Praznik se slavi 7. juna. Uspostavljen je u 4. veku. Budimo se pre zore da prevarimo sunce. Kupamo se u reci ili izvoru, jer voda na Ivandan čisti telo i dušu. Pijemo čaj od kantariona, trave Svetog Jovana, za zdravlje. Idemo u crkvu, palimo sveće za žive i pokojne. Pletemo venčić od 9 biljaka, kantarion, vratić, bosiljak, ruzmarin, hajdučka trava, pelin, crvena ruža za udaju, a po potrebi i druge. Kačimo ga na vrata da stoji čitavu godinu i štiti od uroka. Stari venac spaljujemo ili puštamo niz vodu, a lile palimo u oči praznika. Devojke se okupljaju i pevaju. Evo, nijedan detalj nije izostavljen. Sada je na vama. Ovo su običaji koji su opstali hiljadama godina, koji su bili tu i pre nego što smo mi došli i koji će verovatno biti tu i kada više nas ne bude. Pitanje je hoćete li ih vi preneti dalje. Hoćete li sutra rano ustati? Zato vas molim da mi napišete u komentarima. Da li ste vi već čuli za ove stare običaje? Koji od njih praktikujete u vašoj kući? Ako vam je ovaj video bio koristan, budite slobodni da ga lajkujete. Podelite sa svojom porodicom i prijateljima, posebno sa onima koji su na selu, jer ova tradicija još živo diše. I ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal kako biste pratili još ovakvih priča o srpskim običajima, verovanjima i tajnama koje krije svaki kutak naše kulture. Jer ovo je naše nasleđe i naša obaveza da ga čuvamo. Do sljedećeg puta čuvajte se, budite zdravi i neka vam Ivandan donese samo dobro. Sutra u zoru vidimo se bez alarma na vreme. Hajde recite nam, da li se vi usuđujete da izazovete sunce? Pišite u komentarima.